težko je kaj pametnega povedati. Potem, ne vem, v 3. minuti dobiš gol. Če bi mi kdo pretekmo to omenil, bi rekel, da je nor, ne vem. Očitno se nam to res dogaja, zdaj že tretjič v bistvu, da na povratni dobimo tako hitro gol. Ne vem, mogoče pol že v glavah smo nekako si vedeli, da je nekaj vsega konc. Pa slažem se, mislim da kad se pogleda obje utakmice, onda brojčani rezultat ne odgovara onome što se dešava na terenu. Pa i danas je Maribor imao više prilika, više priložnosti, bi se reklo, jel? Međutim, naša realizacija nije bila toliko učinkovita za razliku od njihove, ali to vam je tako, na takvom jednom nivou uvijek kvalitetnije momčadi, a mi moramo priznati na kraju kad pogledamo obje utakmice da Viktorija to jeste, da je stvarno i opravdala taj rating koji uživa, da je nositelj u 4. pretkolu, momčad koja ima dobre nastupe i u Ligi prvaka i prošle godine u grupi su bili prvaci, ali mi smo se korektno nosili obje utakmice i s tim moramo biti zadovoljni. Mislim da je momčad, kad gledate se raz prošle godine, ove godine pokazala više. Jaz mislim, da nam manjka mogoče ta kanček konkretnosti v napadu. Če pogledamo recimo njih, oni mogoče iz teh center šutov, ki jih imajo, jih je 5-6 igralcev v našem 16-metrskem prostoru. Mogoče mi tega nimamo, oziroma si ne znamo dovolj dobro najti prostora, ampak za izgovore lahko iščemo vse posod, vsi delamo napake, mi smo jih danes sigurno naredili smo pa tudi ogromno dobrih stvari in če bi gledali vse skupaj, mislim, da smo zasluženo vseeno igramo v Ligi Evropa. Po mojem, ja, vsako leto lahko kaj več naredimo. Letos bi bilo sigurno bolj dobro, da dobimo kakšno točko več. Če ne drugega, vsaj da se borimo do zadnje tekme, da imamo možnosti napredovanja, bi bilo po mojem sanjsko. Vendar moramo iti korak po koraku. Bomo videli, kaj nam bo prinesla letos Europa Liga.